Astreña, Colindres, Laredo, Porto Deusto, Kaiku, Mutriku, Santoña. Segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Colindres a línea de salida, Laredo preparada. Segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Laredo a salida, Porto Deusto Frest. Segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Porto Deusto irteerara Kaiku Frest. Hogeita hamar segundu. Hamar segundu. Bost, lau, hiru, bi, bat, ba! Kaiku irteerara Mutriku Frest. Hamar segundu. Bost, lau, hiru, bi, bat, ba! Mutriku irteerara Santoña preparado. Hogeita hamar segundu. 10 segundu. Bost, lau, hiru, bi, bat, ba! Santoña salida.
segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Eta zazpi traineru ja lanian ditugu gaurko K2 estropada honetan. Aurrenengo zeauga emango dira bostalde eta denbora gaue dira. Castrok minutu bat eta 43 segundu. Colindresek minutu bat eta 48. Laredok minutu eta 43. Portu Deustok minutu eta 42 eta Kaikuk minutua eta 41. Tiempos de primera hacia Boga, Castro 1.43, Colindres 1.48, Laredo 1.43, Portu Deusto 1.42 y Kaiku Producha 1.41. Eta biak demora berdina indue. Minutua eta 29 segundo. 1.39 tanto para Motrico como para Santoña en la primera ciaboga. Castro ha pasado por la segunda ciaboga con un tiempo de 6.36 y Colindres 6.55. Castrok eta Colindresek ere eman dute bigarren ziaboga. Castrok 6.26 eta Colindresek 6. Laredok bigarren ziaboga horretan 6 eta 29. 6.39 Laredo en la segunda ziaboga. Colindres 3.32. Tenemos a 200 metros para la primera que vamos a ver. Portu Deustok bigarren ziabogan 6 minutu eta 34 segundoko denbora egin du. 6.34 para Portu Deustok. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoan begiran. Gogoratu beharra estropa hau, lau ziagok eta iton ari gala. Hemen, arranplatik gerton, itxaskirolen aurrian aurrenengo ziagoa ematen dute, itxatzaldea jo, handigarren ziagoa eta horrela beste buelta oso bat. Kaikun denbora ziagoan 6 minutu eta 31 segundo. 6.31 tiempo de Kaiku.
orain arteko honena izango da bigarren ziagogan, 6 minutu eta 29 segundokin. 6:29 tiempo de Mutriku en segunda ziagoga. Bigarren ziagoga horretatik, beraz guztiak bigarren ziagoga eman dute, eta 6 minutu eta 20 segundo. 6:20 tiempo de Santoña. Hasi dira taldeak hirugarren ziagoga ematen, eta Kastreñak indako denbora 12 minutu eta 22 segundo. Kolindrezek 12 minutu eta 52 segundo. Eta Laredok 12 minutu eta 24 segundo. El tiempo realizado por Castro en la tercera ciagoga, 12:22. Colindres 12:52 y Laredo 12:24. Hirugarren ziagogan 12 minutu eta 8 segundo. 12:08 tiempo de Portu Deusto. Hirugarren ziagoga horretan 12 minutu eta 9 segundo. 12:09 tiempo de Kaiku.
Mutrikun hirugarren ziago gara badaukagu eta 11 minutu eta 59 segundoan biratu dute. El tiempo de Mutriku. Santoña ere pasada da azken ziago horretatik eta 11 eta 53ko denbora indu, gain arteko denboraik onena. Santoña 11:43 en la tercera ziago. Beraz, gainero guztiak hirugarren ziago eman dute, orain berriro itxasaldera jo, laugarren ziago eman eta helmuga pare hontan bukaera izango du. Zinia laugarren ziago gauri ere ematen eta Castrok 17 minutu eta 26 segundokin giratu du eta Colindresek 18:04. Castro y Colindres ya han dado esa cuarta ciagoga, Castro con un tiempo de 17:26 y Colindres 18:04. Minutu eta 29 segundo eta Portuk 16 eta 58. Laredo 17:29 y Portu Dosto 16:58. Mutrikuk ere eman du azken ziagoa, Santoñak bezala, eta Mutrikoaren denbora 16 minutu eta 59 segundo, eta Santoñak 16 minutu eta 22 segundo. Tiempos de última ciagoga de Mutriku 16:59 y tiempo de Santoña 16:32. Tiempo de meta para Castreña 20:20. 21:20, perdón.
egin, negarrez bizkidenan, ikarrea ikusi, zeruko ixen artean, argizpi berriak ikusi. Badauzkagu helmugako denbora gehiago ere, Kolindrezen denbora 22 minutu eta 11 segundo izan da, Laredona 21 minutu eta 20 segundo, eta Portu Deustok 20 minutu eta 29 segundo. Tiempo de Colindres en línea de meta 22:11, Laredo 21:20 y Portu Deusto 20:35. Tiempo de Kaiku 20:47. Me gusta el control, es un viejo rockero también. Ay, gusta mucho a gusto. Berrogeita 2 segundo Mutrikun denbora 20:45 tiempo de Mutriku. Santoñak egindako denbora 20 minutu eta 13 segundo 20:13 tiempo de Santoña. Beraz, aurreneko txandako talde guztiak poliki goruz joango dira, eta bigarren txandan parte hartu behar duten ontziak, etor daitezela balizatik beruz, banan, eta dagokien urrenkeran balizan kolokatzeko.